Kwaba kuhle ukuhlanganisa zindaba kodwa ku SABC 1 zesiNdebele lo China. Bathathu abasola abaqene nensolo zokudlelezela eplasini likaMengameli uCyril Ramaphosa ePhalaphala esehlakalweni esenzeka ngomhlolanja ka2020. Kusenjalo izelamani zakwaJoseph, uFrolina noDavid zanikelwa ibheyili ngosinyikapa kodwa ungqondongqondo wezokudlelezela uEmmanuela David wadinga ibheyili. Njengoba nabasolwa abathathu basola ngokungena eplasini likaMengameli bebayimali engaphezulu kwe$580,000 US. Amaziko ebekaphenya isehlakalo lesi wonke amhlambulula uMengameli uRamaphosa isehlakalo lesi. I have said and admitted that there was a theft at the farm, and I reported that to a general of the South African police. I deny that there was any form of money laundering, and I've said it more publicly that it was proceeds of sale of game. Ngomgwengweni womnyaka opheleleko umphathi walokho wabutamnana uArthur Fraser waveza indaba ezararabanengi ngoMengameli uRamaphosa bona kwetjiwa amadolo eplasini lakhe iPhalaphala. Insolwezo zagcina zenza ukuthi azoziphendulela abanye bathi akaphume. Isehlakalo sisagcina sikhamba phambili endabeni kwagcina kwasungulwa nephenye belidosa phambili libandla elizijameleko lesection 89 elakhethwa iParliament. Ibandla kwabangile eliphendula imibuzo bona khani uMengameli uphule imithetho yokuziphatha na. Umbiko webandla wathola bona uMengameli kufanele azoziphendulela. Ibandleli belidoswa phambili lijaji elikhulu Sandile Ngcobo lithole ukuthi okhunye kunemniningwana ipheze iyaphambana mbijana yangesikhathi kwenzeka isehlakalo eplasini lakhe ngo2020. iParliament kwafanele ivote kodwa ngaphambi kwalokho kwabizwa imbikindaba njengombana bekubonakala ngasuthi uMengameli uzokuthokoza umsebenzi. Kodwa usomkhulumi wakhe wayiphaya imbike njalo. uMengameli wathembisa ukuthatha umbiko ngokobulungiswa ngombana ikhotho yezomthethosisekelo beyingamsizi. Ofisi likaMengameli lathi uRamaphosa uzazikhethela bona ufuna ukwenzani ngemva kokuthi umthetho ulobe. Ukuphenya kwendaba lekwaragela phambili nakamanye amaziko wonke njalo amhlambulula uMengameli. Umvikeli womphakathi bekomjaphethe ngesikhathi eso uadvocate Kholeka Gcaleka wamhlambulula uMengameli ngokuthi akunanto embi ayenzileko embikweni wakhe wamakhasi ay191. Ngokunjalo nebulungelo elikhulu leSouth Africa lakhupha umbiko ohlambulula uMengameli bona akhange enze okuphambana nomthetho. Umbiko loyo wahlatshwa mahlangothi wonke bekodi wararabanengi. Nanyana njalo njengombana karaga nje ukuhlanjululwa kwaMengameli kuleli cala kwathiwa kwenzeke ubulelesi eplasini lakhe. Abasola ababili kwafanele bazoziphendulela. uFrolina David Joseph kunye nongqondo wezokudlelezela uEmmanuela David wabotshwa. Kukunje abasola abathathu basagidla ekhotho ngendaba le. Nakusenjalo iphiko labofokisi elisazokuphendula ngecala elavulwa nguFraser. Ujanyisiwe umchakalo wabasebenzi bemayini impala Bafokeng Platinum eRustenburg eTlhagwini Njengalanga. Bonke abasebenzi bebabethe isithabalala ngaphasi komgodi baphumile. Kanti abanye bathome ukuphuma ngaphasi komgodi izolo ebusuku ngemva kwezwa ngobatsho yokubana abaphathi bemayini le bacime imthini engenisa umoya ngaphasi komgodi. Ngomvulo abasebenzi abangaphezulu kwe2,000 bangenele umchakalo babetha isithabalala bachagalala izinto ezifaka hlangana imali yepension yabasebenzi nezabelo zabasebenzi. I-union yabasebenzi bemayini ithi itshele bona amanye wamalunga wayo abanjwe ngaphandle kwemvumo yawo abasebenzi abachakalako. The situation had taken another dimension where those who resurface are telling us that people were held against their will underground. Bonke abasebenzi baphumile ngaphasi komgodi balila ngendlala kanti abanye sele beqelwe isikhathi sokusela imchokabo. Kanti bayiphayile indaba yokuthi abanye abasebenzi babanjwe ngaphandle kwemvumo yabo. Sibona ukuthi silambele manje sizuka lapho ngokulamba manje sihlele toti nabanye basiyekile khona phakathi. Into ebesifuna siyitholanga yabo. Umjameli wabasebenzi uthi babona ngasuthi akunamuntu olalela inlilo zabasebenzi. All the miners, all the workers have been on surface. We are very happy that there's now any report that maybe will today be morning. Imndeni yabasebenzi bemayini le baphatle iyeke bangena ngekani bafuna ukukhuluma nabaphathi.
re tlogetse bana ko malapeng bana ba re botsa ka bopapa bone bana le trauma abaphathi bemayini bayelise bona abasebenzi abazibandakanya emchagalweni bazoqalana nesandla somthetho. Ekhasini lethu le-Facebook sibuza umbuzo malungana nale ndaba yokuthi abasebenzi sebavamile ukuchagalela ngemgodini. Nakumbona kuyalandela. Ngijama nabo abasebenzi bemayini nabenza njalo cause abalaleleki nabanakiwe etafuleni kuhlalwe ibhasi so akube nomguruguru kuzokhona ukulaleleka abasebenzi nebahlala ngaphasi emgodini nekungaba nengozi namkha mhlambe ukugirike umgodi bazokwenza njani. Kuyingozi uhlala ngaphasi komgodi namkha imayini kuhle ukuhlala phasi nabaphathi laba kuze bakhona ukukhuluma indaba le ebagugunyako laba abachagalako. Kodwa ke noma ngabe kunezikhalo mayelana namaholo kubasebenzi basemayini isenzo esibi kakhulu lesi esingafanele ukuthi mabasenze sokuhlala ngaphasi komgodi. Nangabe tisebenzi tinetikhalo bese baphathi abalanzeleli kuletikhalo tabo kwangasilo mkhuba lo ungaphela banakwe. Ngicabanga ukuthi abasebenzi basemayini bayibambe ngakho impela uma bebambe lapho ngoba balwela abathandweyo babo ngoba kubukeka sengathi ngempela abasebenzi basemayini abanakiwe abaqashi. Inkinga ilele kuma-unions izinyunyana lezi ezinika abantu ama-advice angamahle ngoba hayi zilwa nje ziba ngumbango wazo zodwa nje okufumana ukuphatha nje bona bodwana nje kodwa nje abafuna ukusiza abantu. Umbono ngeumbukeli SABC ayizokuthweswa umlando ukuziphendulela ngombono wombukeli. Uthethe isikhathi esingaphasi kwemizuzu elithumi kobana uKirsten Clades weminyaka ema-31 obekasidisi abulawe nesidumbu sakhe silahlwe. Lokhu kuvele estatementeni somunye wabofakazi esifundwe umtshutshisi wombuso ekhotho nakulalelwe isibawo sebheyili somfundi weminyaka ema-21 uBafana Mahungelwa osola ngokubulala uClades. Umfundi lo uthweswa icala lokudlelezela ngesihluku, ukukata kunye nokubulala okuhleliweko. Umahungelwa bekafaka isibawo sebheyili ekhotho kaMagistrata we-Alexandra. Umbuso ufunda istatement sikafakazi olupholisa eliphenyako amakhamera athudako aveza umfundi lo alandela uteacher refitshane. Ngoke ngemgadangiso amakhamera wepholisa eliphenyako iphendula ukuthi ungazimbi wadosa endledlaneni yabantu abakhambako wahanywa wabulawa ngemzuzu engaphasi kwebunane. Isidumbu sakhe esibulanzi safunyanwa ngomunye ogijimako ngemva kwemizuzu ema-30. Ugadi wekampani esijameleko yabogadi i-247 uGrant Muller uphe ubufakazi bomgadangiso bekhamera yesikolo esihlanu kweyege yephaka iGeorge Lee Park eveza umuntu omduna osesemutsha eqa iyege ebangeni elimamitha ama-50 nala kwafunyanwa isidumbu sikangazimbi. Igcwetha likaMsolwa lisola umbuso ngokubhalelwa kufumana abanye abasolwa sebadobha ukuthomba bomfumanako. Icaleli lithuliselwe umhla ka-29 kuNobayeni kuze umbuso uqede ngokuletha ubufakazi sekuzinyanga embili uMahungela semaseleni alinde ukunikela ibheyili. Igcwetha lamalungelo obuntu elijamela abongazimbi abasinda emlilweni walo matha emakhuweni wamaflats eMarshalltown usindiso building eJohannesburg lamukele isiqundo sekomtshinara ephenyako yokujanyiswa komunye wabokomtshinara bayo uAdvocate Thulani Makhubela. Usihlalo wekomishini le uthole ukuthi uMakhubela ubhalelwa kungathathi ihlangothi ngenxa yokuthindeka kwakhe enhlanganweni eziphikisana namaphandle angena enarheni le. Ikomishini edoswa phambili ngusihlalo uSisikampempe ephenya ngesehlakalo esadlula nemiphefumulo yabongazimbi abayi-77 ijamise uAdvocate Makhubela ukulandela insolo zabongazimbi abatshelwa zindawo zokuhlala. Abafike babikela ikomishini le ukuthi uMakhubela uthatha ihlangothi ngemva kokuthi aphambukisa umtlolo ebewusekundleni yokuthindana ebewusekhasini elulwisana namaphandle wawufaka ekhasini lakhe enkundleni zokuthindana ku-X ebeyaziwa ngeTwitter. Having regard to the aforegoing, I am satisfied that a case has been made out for the recusal of Commissioner Makhubela. In the premises, I rule that Commissioner Makhubela is recused as a commissioner of the commission. Igcwetha labongazimbi lithi uMakhubela
akakakulungela ukuragela phambili ukuba lilunga labaphenyi ngendaba le njengoba natshengisa ukubandlulula amaphandle. Ngokunjalo ngokusekela inhlangano zomphakathi ezifana nePut South Africa First kunye nehlangano yezepolitiki iOperation Dudula. A person who supports Operation Dudula or puts South Africa first might not be impartial when dealing with issues relating to them, or when dealing with issues of how the fire was caused, or in fact on the compensation that might be one of the recommendations given to them. So it is the perception of bias. Ikomishini le ilindeleke kuragela phambili ngephenyo layo elimalunga nokuthi ngubani owatika lomlilo kunye nokuthi bobani abongqondongqondo bokuthumba imakhiwo esedrobheni leJohannesburg. Imphakathi ikhombele umasipalata wenkomazi eMpumalanga odose emhlweni bona avale imigodi yezelo umasipalata lo. Lokhu kuza ngemva kokubana abantwana balikhomba bacwilile ekuthomeni komnyaka lo. Umasipalata uthembise ukuyivala naphezu kokuthi ifuyo isela khona. Umasipalata wenkomazi uhlangana nabanye abomasipalata abathalelwa mamanzi. Sithombe simbi ezakhamuzini zembuzini imigodi le yathi ivulekile ngemva koba nekhampani yakhako yemba isanta. Imigodi le seyimthombo wamanzi ezakhamuzini ezihloga amanzi eziqeda amalanga amaningi zinganamanzi. Ezinye zakhamuzi zihlanzela khona izembatho. Kanti njengoba nomtshiso ubhuye kangaka kulama malanga abantwana batuta khona pha bapholisa umzimba. Balikhomba sebaboka abantwana abacule lapha solo kuthoma umnyaka. Umphakathi ufuna ivalwe imigodi le. Sibahlali siyacela kumasipala nalamanye ama stakeholders ukuthi lamabhoro phithi lawo at any time imvula inganetha ene atawugqwala kube nalamanye ama accident, then uma kuba nema accident emva lokho kuba nematoyitoyi. So kungeze kungabi nematoyitoyi, please masipala buya back sibone ukuthi sifenza njani kungasabi nema accident. Ya bunguthi siyabona bukhona but lamanda ayasita kakhulu kumphakathi wala. Sinetifuyo, sinetinkomo, sinetimbuti, timvu tonke letinatha lamandi la. Nathi thina singebantu uqobo lethu siyakhalapha lamandi siwasebenzise for ukwasha. Ngoba manje sometimes ayanyamalala angabibikho vela total. Enyangeni embalwa ezidlulileko abantwana babili baculeke eminye imigodi. Umasipala wenkomazi wathembisa ukuyivala imigodi le kodwa bekunje solo useza. Kunyenti lesesikwendele kokucala nje lebekufanele sikwende sengumasipala bekucocisana nemakhosi ngoba lo mhlaba lo sikhuluma ngawo la kunalama borough pits ungaphasi kwemakhosi ala enkomazi. Sesibihlangene nemakhosi sabonisana ukuthi kufanele sende njani sivumelene ke ukuthi lama borough pits kufanele ke avalwe. Abantu abaningi lapha bathembele emgodini le ukufuna amanzi okudla kanti nefuyo isela khona pha. Okhulumela umasipala wenkomazi uCyril Ripinga uyavuma bona indawo eziningi zala azwafumana amanzi ahlwengekileko. Usola intshijilo zokuzidosela amanzi okungekho emthethweni. Nezulu eliningi kuphengula bona seze eMpumalanga. Lokho kutsho bona imigodi le isazokuzala idosa abantwana nefuyo. Ngwenyama yamaNdebele wakwanzunza uMabhoko wesithathu ukhuthaze ibumbano esithabeni samaNdebele nokuhloniphana bewakhalima nezenzo zokukhahlumezana ngokobulili esithabeni samaNdebele. Ngwenyama uMabhoko ubekhuluma eminyanyeni waqobe eminyaka wesikhumbuzo sengwenyama unyabela kaMabhoko eholweni lawo nomtshehelo eRosenekal eLimpopo. Somraka ngwakhiwe ngomdwadwa nephinga hlolo lithola lingasayikulwa natho. Lo mnyanya bawukhanjelwe emakhosi wenitshaba ezihlukahlukeneko abosopolitiki abaholi bezekolo nesitshaba sokukana. Bonke njalo bebezela ukuzokhumbula indima eyalinywa ingwenyama unyabela ekulweni nombuso wobukoloni epine yathoma ngo-1882 yayokuphela ngo-1883. Iningi labantu lifike ngayizolo bazokulalela endaweni le. Lo mnyanya ubuye uveze umlando wamaNdebele nabapedi kunye nebambiswana bakhe baba nalo eminyakeni eyadlulako. Nguthe bona kuphuma ilanga kwalindelwe ingwenyama uMabhoko wesithathu bona azokhuluma nesitshaba sakhe. Ukhulunywa ngabo GBV. Ukhulunywa ngabo baba bahlukubeza bomma. Bayithe ngwenyama. Into yakhona wajwayela ukuyenza izogcine singasayikhuzi. Ubaba akakhumbuza umkakhe ukuthi umthanda kangangani.
Kayehle ngwenya. Uma akakhumbuza ubaba wakhe ukuthi umhlonipha nokuthi umthanda kangangani. Le indawo eligugu esitshabeni samaNdebele wakwanzunza. Ngize ugogo nobaba ubamkhulu abafela la epini. Ngoba bayangithwenya. Bathi bona zange babulawa amakhuwa. Bagirikelwa liholo ngendaba yendlala. Khange basakhona ukuphuma ngaphakathi. Manje emzinami bengithi ngiyalala. Bagqwale ngaphakathi komuzi ngibabone ebusuku. Mina bangikhuphele ngaphandle nabantwana. Balale ngendlini angibabone ebusuku. Bangithagise khulu. Ngiyo into engenza ukuthi ngizokushweleza kiba. Mibuzo eminingi engizibuza yona bona budisi obungangana amakhosi ahlangabezana nabo nakangena ngaphakathi kwaleli holo. Lokho ngikutsho njengomana khe ngangena nami kodwa nangiphume sengikhefuzela kube budisana nokwenza umsebenzi engithunywe wona nangiphuma ngeholweni. Ingwenyama umabhoko wesithathu uzwakalise nesekela nalo ebukhosini bakwaZulu. Nguthe kusenjalo wakhwela wazehlela phezulu kwehlangano ebusako. Nilingisa kwabantwana abadlala ecrash. Kenisule mhlambe bathe kuhle. Into yene ikhuluma ngemlomeni ilandele zizenzo. Bayede ngwenyama. Mara ke ngifuna ukunixwayisa ke ukuthi nakuzizwe sakwanzunza sekusele kancane ukuthi ngisitshele ukuthi siphume kile eThuli. Bayede ngwenyama. Ngoba nabantu endla nabo nidla ninodwa nindlazana. Bayede ngwenyama. Asokhona ukuthi sibukele umuntu oyedwa. Anakho konke. Besizwe silambile. Uthokozise nalabo abathumba abonongorwana kumaSatma kanti abavumi nabo bebakhona bakhalela bahlaba insondo. Ingwenyama yesitshaba samanzunza umabhoko wesithathu ulilana ngokuthi indawo leseminyaka bayivakatshela begodu kubanjwa iminyanya efana nawo lo kodwa nasola inamajuguluko atshengisa ituthuko. Uthi esikhathini esizako ukhanuka ngathana urhulumende angafaka isandla thuthuke begodu idose nemvakatshi bukeli. Ngingukhamfat Masombuka wendaba ze-SABC ngibika ngisentonjeni konomtshahelo eRos Senegal. Njenganje siyakubusayi Mathebula ebujameni bezulu. Busayi, zithini izangoma zezulu namhlanje? Zikhulume ngomtshiso nakhe ubiza nge-heat wave endaweni zangale nge-Northern Cape, endaweni zangale ngeMayike ngihlangana nezinye indawo. Akhe siyokucala ke ngokuzeleka ukuthi zikhamba njani. Lochani ngelesithathu entambama ekhaya ke sicaleleke ukuthi bunjani ubujamo bezulu livulile ngapha ngendaweni zangeTjingalanga sithola lapha amathuba wezulu alinganiselwa ku30% endaweni zangale ngePitori endaweni zangapha ngeKZN nangaleke ngePumalanga Kapa siyokucala ke ukuthi kusasa khona ke abanjani amathuba wezulu athi uqina endaweni lezi iPumalanga Kapa nalapha ke eKZN ukuthi ke kilezi yandawo aragele phambili njalo nge30% lisavulile ngapha ngeTjingalanga yenarha sithole isilemukiso ke njengoba sesijule nje se-heat wave namkhana umtshiso naku kilezi indawo kuthinteka lapha iFreystata kuthinteke iNorthern Cape kuthinteke godu nesifunda sangaleke ngeNorthwest kusasa ke isilemukiso sithi ke kungaba nomlilo wamahlathi ngenxa yawo umtshiso egade sikhuluma ngawo lo asikusuduke ukwazi ukubona ke ukuthi azinjani amazinga okutshisa ngesifundeni sangeGauteng lizokutshisa ntangi ngaphambi kokuthi mhlawumbe liwathele lapha ePitori nge34 Bronkhorstspruit nakhona eCarltonville neJohannesburg nge33 asiyokucala ukuthi isifunda sangale ngeLimpopo sona ke sinjani na sibona nakhona kuyatshisa ngezinye indawo lapha eliphalale litshise khudlwana ukudlula kezinye noma kunjalo ke izulu ngalithola ngokukhamba kwesikhathi kilezo ndawo kuyatshisa nangaleke ngeMpumalanga endaweni zangale ngesikhukhuza bese ke kuthe bomalahleni Middleburg ngapho Bomandu kwamhlanga khona ke kufuthumale iMiddleburg nge29 nalapha ke eWitbank iKwaZulu Natal sibona ke lingawathela kodwa ke ngokukhamba kwesikhathi ngaphambi kokuthi liwathele iLady Smith iyatshisa lapha ke eDurban kuthi ukufuthumala eEastern Cape sibona ke nakhona kunamakhefezana wezulu kezinye indawo ifuthumele lapha indawo yangale ngeEast London kuthi eMthatha liphole nakezinye indawo lapha ke eWestern Cape silibona ke likhamba liveza ihloko kezinye indawo kuyatshisa lapha ke ngeLensburg bese abantu batsheje bayelele ngezinye indawo nangale ngeNorthern Cape kesatsho ke ukuthi nake amazinga okutshisa lapha ke eUppington atshisa khudlwana nge41 asitshejele ukuthi kunjani ke ngale ngeNorthwest nakhona ke kuyatshisa abantu batsheje bayelele ukuhlogomele isikhumba sibone kodwa ngesikhathi esilandela kodwa